Zdravo svima, došli nam novi kanal na YouTube-u, a to je Miha Giti's Channel. U ovom kanalu bavit ćemo se gameplayom, radit ćemo dosta challenge-a, a ovo je samo prva epizoda, znači ušao sam u ne znam šta drugo da igram, ali ovo je samo jednostavno upoznavanje sa mojim kanalom. Na mom kanalu bit će dosta gameplayova, znači neću raditi Minecraft. Puno je jednostavno, puno je kanala koji igra Minecraft, tako da ću ja raditi neke nove igrice koje niste ni sada. Za uvod, ajmo samo da igram match 1. Single. Evo ću puti Amazing. Početi radi protiv Federera. Zašto? Zašto što je da bi Đokovića. Ajde sad da bi se zeti. Ok. 5 mečeva, serije. Sad ćemo nisi da što prije što završimo. Stage, ok. Samo da ništa, pošto ne opisa. Inače, mi smo vidjeli nešto ali dobro, sad je ništa, tako da će lako da bude. To nije nikakav problem. Love 30. Znači, prvi serija koji ću da radim, vidjet ćete i sami koliko već sutra preposutra. Znači, pošto je toliko još dosta godina, bit će možda na svake 2 dana. I onda neće biti baš svaki dan. Inače, danas predstavljam sutra, ultimni porodice donosi Begovac, pa idem da gledamo. To je da igramo FIFA pretežno protiv njih, zato što, eto, moram da igram FIFA, još dolazi ljudi, a vjerojatno ćemo da se karte sam zaboravio da kupim, to ću morati što skorije da radim. Ok, već malo završavamo, već 40 ništa danas. Inače, nismo Gidis nećemo da radim tako često. Mislim, neki napominje gledati, ako želite reći. Pošto ja sada nemam mnogo, snijem jedan subscriber, sam tek otvorio kanal. Vi koji ćete prvi gledati, slobodno komentarište da li da snimam tenis, ako hoćete ja ću snimam samo za vas. Znači to nije nikakav Izgubio sam pored, prvi tek. To se ne misli, ali moramo biti za pobjedu. Game and set. Second set. Prvi set. To serve. Uzet. Uzoreni, ovo ja stavim 3 seta. Znači idem ćemo malo duže. Ali ne moram se kako što. Znači govorim 3 dana, 3 jezika. 30 love. Inače, da, što se tiče Minecrafta, mislim ono, ne znam, snimit ću možda i njega, ali neće to biti mnogo pretjerano, to vjerojatno ako budemo igrali na seriju sa drugovima, zato što jednostavno imam mnogo YouTube kanala koji se bavi samo Minecraftom, a ja tu ne želim da radim. Želim da uvedem nešto novo, neke igrice koje do sada možda niste se stavili, nisi igrali, nisi ništa radili. Uglavnom ću biti akcije ili su glavni igrice, znači poželjavati. Biće sporta da možda neki PES, FIFA. Ali ono, Minecrafta stvarno, mislim neće ga ali manje stvarno.
stvarno vidite sami ima mnogo kanala koji se bave samo Minecraftom. Kako Federist? Ovo je niži, vrati. Malo ko što je na Federist. Nisam Federist ovo duže. Jedan sam uzimao koje. Ovo je sad bilo lako. A mi sad malo da ležu. Inače, na Very Hardy, da, inače stavit ću 4 zato što nisam da igrao želim da probam, zato što je već koliko nije strije baš dobro grafiti, sad mi malo da probam vidjeti u 4. Game and set. Third Da, set. i još Federer to tim serve. prela, dobro, rekao sam već challenge, radit ćemo i tutoriale, Lost 15. tutoriale, vezani za downloading i ne znam, ukazivanje nešto kako treba šta da se uradi, ne znam, neka pokušava, neka ulici. Onda, biće dosta stvari na kanalu. Mislim, ja već pritim da će bude, tek sam krenuo da snimam. To serve. Uštove radi time servis. 15 love. Inače, evo u donjem desnom uglu imate i kilometražnu servisa, evo 230 servisa, sad sam na maksimum. Koja sreća 40 sad? love. Nito klasno da gledam. Ajde si ja mislim da je to davimo. A ne, ima još jedan djel. Ajde samo da mu stojimo na vreme. I da hvatamo. Skraćena. Ovo se vrati. Game Ovo rock. se sad. Federer to serve. Znači evo još jedan gen. Na isti će bude prelako. Odlično. Love 15. Znači vidim. Rekao sam šta možete čekati u mog kanalu. Love 30. Znači ovo je početak. Inače sad vidim da svi koriste facecam, ali mislim na mene sad ne sramoti, zato što ja sam tek početnik na YouTube-u i Game set. da, ne želite. Ok, to bi bilo to za ovaj uvodni deo mog kanala, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!